Lebitso la ka ke Toka Mabulane, ke pharmacist ka profession. Ke motho a sebeletsang hanyenye korosong ya Mapoteng, garageng ya engine. Ke na le thahasello e kgolo ya hore ke thuse Basotho mabapi le bokulo bo ba ka bang le bona, mme ke kgola ke se ke hatetse pele haholo hore ke be le setsi sa bobedi seo ke ka tlotla ke le thusa ka sona mona moo thweng ke Lesia Hathetsane. Ke ile ka fumana lerato television-eng, ke la television-eng ka ikopela ho batlela motho, mme ka fumana lerato teng. Moo ke a kgolwa re ileng ra dumellana hore atjhe haebaneng hona le thahasello ya ho ka fumana lenyalo, le nna ntse ke batla motho ke ka mo nyalang, mme ha re dumellana re tla tswela pele ka morero o jwalo. Taba ena ke tlo leka ka tsela tsohle ho bua nnete ka yona, ho sa kgathaletsehe hore na ke nnete e amang kapa e amang hlakore le leng, empa ke tla ipuela yona ka mokgwa o e leng ka teng. Ke ile ka fumana lerato television-eng, la itsamaela ha monate ka nnete. Ho fihlelletse re bile le diqholotso tsa bophelo tseo mang le mang a ka kopanang le tsona mabapi le lerato. Ho ile a etsahala hore ke be motho a etsang poso. Nkile ka etsa post ho marangrang mona e buang ka hore ausi a ko mphe ntho e monate, mme post eno ke ne ke etsa ke utlwa e tlo qabola jwalo ka ha e le pina eo re neng re bina re le bana, ausi a ko mphe ntho e monate, pina eno. Mme batho ba e tsebang ba ile ba araba ka di-lyrics tsa yona hore na e reng ho tswela pele, mme taba eno ile ya mo ama. Re ile ke ra ba le puo le yena ka mora hore a ntshe video, mme o itse ke skebe ka iphumana ke ntse ke bua lebitso la hae kae kapa kae, mme re tla ke kgaitsedi. Kgaitsedi ha ka ba rata taba eo ya post e jwalo, mme a mpolella hore ha thabele taba e jwalo, ka tsela eo ke ile ka utlwa e se monate kapa e sa ise tharollong e tlo tsamaya ka kgotso, kapa e sena le tlhompho hape ka hare. Mme taba e jwalo ke taba eo ke ileng ka e kopela tshwarelo hore ke maswabi haholo hore taba ya pina enana e o tshwere ha bohloko, mme ke ne ke sa nahana hore e ka o ama ka tsela e jwalo. Ke ne ke nahana e tla qarolana, mme ke moo ho ileng hwa hlaha taba ya hore she is disappointed in me. Mme ha le disappointed, ke moo ke hlalositseng le nna hore ke utlwa ke le disappointed le nna hobane taba ena e ka re ka be le taba e ne ka rarolleha ka kgotso, ho sena hore ha re qeta ho bua ka yona hona tjena hore ha ba e thabela ke re ke kopa tshwarelo, ebe re tswela pele ka ho kwata, e ka re ka tswela pele ka kgotso. Taba eno e ile ya qetella e lebisitse moo ke neng ke entse mohlala wa molaetsa hore e ka re moratuwa, ha ke hopole hantle molaetsa ona, ke tla fana ka bopaki ba ona kapa screenshot sa ona hore na o ne o reng. Empa he ona hore e ka re ditaba di ka thabela ka hore moratuwa ke bona e ka re poso eo o e entseng e hatikela media ya bona
bua ka ditaba tse amanang le thobalano marangrang, hobane taba ene le hore ha se ke ra bua taba tse amanang le thobalano marangrang mme ke mona ke se ke hatiketse ke kopela tshwarelo. Taba e jwalo ke ne ke sa lemoha hore e lebisa mono, ke ne ke utlwa ekare ya qabola. Ke nakong eno eo ke ile ka fumana hore o blutikile molaetsa ono. Ke nahana hore o ntsa a o nahana kapa nahana taba ene ke buang ka yona. Mme ha ke ka ba le molaetsa o mong ka morao ho ono. Jwale ke mona moo ke hlokometseng hore letsatsi le a dikela ebile ba hosane. Ka la hosane ke letse ke fumane hore molaetsa kapa mohala ha o fete. Ke ne ke sa nahana hore ekaba ke se ke blokuwe ka nako eno. Athe ho jwalo ke blokuwe. Ke hlokometse hore ke blokuwe ha ke ne ke batla hore ke mo fe dinomoro tsa batho ba neng ba re ba batla ho mo fa mosebetsi. Ho nona le batho ba ne ba re ba leka ho mo letsetsa ha ba mo fumane, ya ba kgona ho ntetsetsa ba mphumana hore ke kopa o bue le bona le yena re mo fa taba ke. Ke ne ke hloleha hore nkare ho bona ntse re sa bue hore taba ena ke ba tshepisitse hore ke isa taba tsena di le jwalo tsa bona, mme ke fetse ka di isa ke fara ka dinomoro hore dinomoro ke tsena. Mme le ka ke kopa hore o letsetse batho bana ba ho fa mosebetsi. Nakong eno ya ha ke hlokomela hore ke blokuwe, ke mona moo ke ileng ka leka ho sheba Facebook, ke fumana hore ke blokuwe, ke leke ho letsa ke blokuwe. Hona le nomoro e nngwe hape yana ile a mpha yona kapa hore ke ya ka tlung, ke iletsetse e be sa rajwe. Ke hona le account e nngwe hape e qalang ka lebitso la hae e felellang ka laka, e ne re e kopanetse e le Facebook page, mme o na kgona ho ka poster ka yona, le nna ne ke kgona ho ka poster ka yona, mme ke mo etseditse molaetsa ka yona hore ha se ke bona hore taba ena e hlile ke taba, ke kopa o ntshwarele. Molaetsa ono o la balwa fela, ya ba o bloka le yona account yona ya rona. Ke ha ke tla bona hore e hlile taba di serious. Ke etse molaetsa ka e nngwe hape, ke na le account e nngwe hape e bitswang Tokamabulane. Ke etse molaetsa ka yona hape e blokuwe tjhe, bona ebile le pele o balwa. Ke etse email, nna email ke e sebedisa ho apply fela, ha e sala nkebe ke etsa email e be se ke re reqoqa email ke etsa ke apply, mme email ke hopola ebile ekare e ne re hore ke kopa tshwarelo, re se dumelle moya e mobe a kene dipakeng tsa rona. Ke etse email, ha ke tsebe hore na email yona e qetella e kgona ho blokeha or not, fela ha ke entse empa ha ekaba ya rajwa, ke sa tsebe nna o kgonne ho e bala kapa ha ekaba e bala. Ke ile ka hlokomela hore hlile ditaba ha di le tjenana di thata. E ka nna ba mohlomong ke hloka hore ke lebe ho yena re bue ka taba ena, empa ha ke na mokgwa wa hore na ke arrange kopano ena jwang. Ke mona moo ha ho ntse ho le jwalo ke fumaneng hore o ile a etsetsa malome wa ka molaetsa, a mo bolella hore ke entse post e jwalo, mme taba eno o e tshwela ka mathe. Ke le go le taba e sa ntshwareng ha monate haholo hore o tshwela mathe ha bo mang, le ha e ka ba ke ka molaetsa heso ha o tshwele mathe. Empa ne ntse ke ka hloleha hore
ke bue le yena ka tabe jwalo hobane ke ntse ke kwetswe ke mona moo ho ileng ha publishwa video ya hore ha re sha kana le beke re sa bue ke e bone ka matshwephenene video eno hobane a kere ke block jwale ha ke iketsetsa post e general post ke hlaha ke le motho ya mobe ke bue ya hampe kapa ke tolokeha hampe ke fuwa mabitso e seng aka kapa ke rweswa fahleho se seng saka hore ke tjena mme ne ke lebelletse hore ha re hlokomela hore tabene nka mothinya jwalo o tla bua ka yona hore Basotho ha e ka tsela e tjena ho tjena ho etsahala tjena atjhe ha ka ba jwalo taba ena e la nna ya hlwa mekwalaba kore ya hlwa mekwalaba ho fihlela moo a ileng a mbolokolla mme ra tla ho bua ka taba ena mme ya ba tumellano e ba hore atjhe wa bona o postile hore ha o no le ha ne ke le lethuela ho no thwe nne ke re nna ke le lethuela ne ke tlo mothwasa wa bona o postile hore o no tlo nthwasa ya bobedi o kopa ntho e monate ya boraro ke hore o mpapisa le mme wa Jesu ka hore ke ne ke ile ka etsa post e reng ha e ne ile motho a bebeleng e ka be le mme Maria mme ka di utlwa taba tseno ka di kopela tshwarelo empa a hlalose hore ka nnete re arohane ke mohaleng ka nnete re arohane hele ka o kwa bohloko bohle hobane jwale ebile e se fihlile mane moo tshelwang ka mathe ke dumelana tabe jwalo ha ka rwane okay ha hona bothata o tla tjho hore re a arohana ha ho le tjena taba ena ya call ha ile hantle ke tle ke tjho hore e qadile ka morao hore ke ne ke utlwe ka re bopa kgotso ya ba ke mo etsa profile picture ha ne se ke mo hlakotse ke mona mo ile antetsetsa hore ke tlose photo eo moo mme ke ile ka hlaha ke le motho e kang ke mo postile ka ba ka mo hlakola ya ba ke jara sekgobo se jwalo empa ha ile hantle ke yana na ile antetsetsa hore ke tlose photo eo ya hae moo la hane ke tseba mblokile ha hona bothata re robetse re tseba hore gawa ho seng ke tswile ke hlalosa hore hai ehlile ya khona nna ha ke bue ka taba ena ya gawana ke taba bohlokwa ka re ka rarolla boemo bona ra tswela pele qholotso ke qholotso kopane le yona ha e fete hai ehlile o labale le setheho tabeng e jwalo ho fihleletse amblutikile hape ka hlokomela nne ngola mblock hobane o ka fumana hona le meletse mmedi ene ke mo romelletse ene re dumela o mong ha o bula o mong o butse o mong entse single tick mo double tick ke ntwe jwalo ebe bophelo ntse bo tswela pele ke ne ke le maputso ke sebetsa ke utlwe ka okay ke sebeletsa hore ke iphumane ke qadile motseleng hobane nna ha ke ne ke ikela mo television ne ke utlwa hore ke lo ipatla motho ke tlo monyala re qala bophelo e seng lenyalo le mahadihadi ke moromong mahadihadi ke lentswe le boima empa ke motho a hlalosa hore ka nnete ena o thabela ka tjhata mme sharp e re ha ke lo sebeletsa tabena o tjhata re se ke ra qala ka zero mme ke hona mona nakong ena ya ho lo sebetsa ke le maputse e ne ntse bala ile nako ya kgwedi tse a dibeke re sa kopane le nako eno he ya o blokana
ke mona moo ha ke theoha maputso ke tla Maseru ke ileng ka kopana le batho bana ba mpotsa hore na motho ha Modimo o busy ho le ho kae ho o ka hlolehang ho tla eventing ye ya rona. Ke makale hore ke busy jwang, ba ntlhalosetse hore ba ne ba mo hlaloseditse hore kapa re mengwe re le babedi tabeng ye re ye, mme a ba hlalosetsa hore ke busy, mme tabe jwalo ona so ka ba e tlisa ho nna hore hona le tabe tjenana o ka lakatsa hore o e be teng, ebe ke re ke busy. Ne ke sa tjho jwalo, empa o la ba bolella hore ke busy. Taba ena e lanja haholo ha ke keta ho feta batho bano. Ke hopola hore nakong eo kapa ho hlokomeleng ha ka hore ke blokuwe ke hobane ne ke romela dinomoro tse reng batho bana ba ra ba o fa mosebetsi. Empa jwale nna ha batho ba reach out to you hore ke be teng tabeng e itseng hore ke busy, hai ke tse ding tse ne di etsa kuku kapa ke nne ke tswele pele ho ya lokisa tabe kapa e se ka e lokisa fela jwale eng ama personally ehlile ya nja. Ke jua ke taba ho batho ba kula ba ntjhetsa mantswe ya bohloko hore jwang ke jua ke tabe ena hape, ha hona bothata ke nne ke ikutlele maputswe ho no be le ntho hape, ntho tlase mono e tsula e nyenya botjhaba ke sa tsebeng na ke ne ke memeile kapa tjhe. Nna ke ne ke ya ke re ke lo lokisa ditaba, ke a tseba ke tlo kopana le yena mona ke ne ke rwetse yona ka ena ne be ke re ke tsatsing leno ke re ke lo hlaka ke apere kobo tjena ke inketse molamu wa ka ke ya he. Empa ho fihleng ha ka moo ke mona moo ke kopanang le batho ba mpolellang hore ka nnete na se ke le teng ke ye VIP, mme a tjena ne ke sa ela VIP mono ne ke etse ho lo lokisa ditaba hoba ke tseba hore ke tla mo fumana moo. Tabe ena empile kgwao e nngwe hape hore e se ka ba ho ne ho le ka tsela e tshwanang le ya hore ho tsebahetse ke le busy kapa ebe ho no ho se jwalo, empa taba ke yona taba eno hore o ile a attenda tabe jwalo e o itseng ha ke fihla ke utlwa taba ya VIP. Ke kgola ke bona ba seng ba ka hlalosa hore hantle ho ne ho etsahala jwang kapa ho etsahetse jwang. Taba e ne nkgutlisetse morao haholo ho hore hona le mohlang ho no etsahala hore ke ne ke fuwe mosebetsi wa hore re kopa tlo re representa mona, ebe ke re moratuwa ha re ye e ka re mokgwa o ja kuna ka nqeng, ebe re tla arola patala ya mohla mosebetsi oo. Mme hana mosebetsing ono ke moo re ileng ra fumana mosebetsi o mong hape kapa ke re yena ke tle se ke ka ikenyeletsa tabeng tse jwalo, mme ra shoota video ya mosebetsi ono ya banneng jwale ha e utlwahale hantle. Ke moo re ileng ra tla mona moo ke dulang ho tla lokisa video eno hore e be boemong ba hore e tle e amohelehe ho beng ba yona, mme ha e se amohelehile ho beng ba yona ba ile ba e thabela. Empa ke ntse ke sa tsebe hore na ile ya lefellwa bokae le kajeno lena kapa na ho ile ha lefshwa. Ke tseba fela hore batho bao ba ile ba fana ka mosebetsi wa bobedi hore ka nnete ke kopa hore le re thuse hape ka mosebetsi o tjena. Mme a ehlile ke ile ka ikgulanyana
e ka re ha ke ikguli tabeng ena hobane ke hlokomela hore taba enana ha ena ponaletso. Ke ne bile ke utlwa ekare ke tlo fetola mokgwa tshebetso jwalo hobane ena ya bakudi e ka re seng e batla inkimetse haholo. Jwale e ka re nka fetola mokgwa tshebetso be se ke itshebeletse ena ya hore re a bua mohlomong empa ha e ka ba ya ba taba e tswelellang. Ke sa tsebe hore na mabaka ke ona wa hore mohlomong boholo ba nako ke tolokehile ke le busy haholo. Lerato lenana ha ehle nna ke le lelekisa, ke ne ke batla ho bona le sebetsa. Empa e le hore tjhe, ho ile ba le hore ke ipotsa hore na ebe haeba nne common goal ho fumana re fihletse ho ba mmoho, hobaneng re ka kwallana menyetla? Hobaneng re ka kwallana menyetla? Empa ke taba ke ka mokgwa e bileng ka teng, mme o ntse ke sa ikgolo ho kena na etsa email ke re ke kopa tshwarelo hore ke entse post ya hore a o se a komphe nthe monate e leng hore nna ka takatso ya ka ne ke lakatsa ho bona ditaba di lokile, empa jwale e hlile ke hloka thuso e kgolo hore na mothating o ho etsahala jwang. Ke lakatsa ho bona taba di lokile, empa jwale ke taba tse tjenana le teng ke reng ne se ke itse ke kopa ho kopelwa motho ke ena, mme taba ke tsena di tsamaya ka tsela tjena. Ha bana Facebook batho ba iketse hangwe fela ho ya nkopela ka morao moo ntse ba lebeletse ho tswa ho nna hore na jwale ke re jwang ke jwang, eng keng, ho etsahaleng. Ke kopa hore ke etse tjena fela ke a kgutla. Mme taba ena ya hore ho ile etsahala mokgwa video, re tle tabeng ena ya video. Ho ile etsahala mokgwa video e ne hlalosa hore re hloka tlhabollo. Taba ya hore re hloka tlhabollo ke taba e ke e tsebileng ka marangrang jwalo ka lona, hobane a kere e sale re qetela malemo molaetsa re ne re itse ha re addressane tjena e ka ba betere. E sale ke tseba ke blokuwe, mme taba ya ho kopa tlhabollo ke taba e hlahileng ka marangrang. Ke tseba hong le lona, mme le ho kopeng tlhabollo jwalo re ntse re sa bue ka yona le ha e se e le taba e teng. Re buile ka yona hanyane fela ha moraonyana ka morao ho teng, ebile e bonahala re se re kgaohana ka mabaka ano le a mang. Hele ka loka relationship e bileng boima ka nako e kgutshwane, ho bile monate le boima ba teng ba boima bo ka utlwa hore mona ke jarile fatshe le ekare ke lebehile hodima ka mona ho kenyelletsa le ntho tse ding hape, mme ekare
ya nka fumana mokgwa thuso e ke sa e utlwisising hobane o ntshepe ditlhare ke a di tseba ke di nwele ke a tseba hore ke nwele hona ha o ka bona ka pharmacy nna hona le ditlhare tse ngata hole o kae ke nwele hona ke nwele hane boroko ha bo dikala ekare di a sebetsa ebe di sa sebetsa ke leke ka tsela tsohle hore tabena ke e tshware ke se ka e tlisa monana empa jwale a khona ya ngatella e tle ya ngatella ha ona ka nkgomong ya ngatella empa tabe ena na o itle e rarollehe hobane jwale hai ho ditsotsona le batho ba ntolokang ka tsela e ke seng ka yona ho ditsona le batho ba ntolokang ka tsela e seng ke seng ka yona ho ditsona le di-comment tse seng monate tse ngatellang haholo fela haholo di ngatelle ho bua hore hele gare hele jalo ntshepe ke motho ya hlomphang bomme haholo ke motho a ka lakatsang ke iphumane e se ka re jwale ke entse di eng offense o tla utlwa o so na le bo eng offense. I don't know what kind of an offense, but o go so na le bo offense e itseng o tla fumana hore ke yona ilang kgannela one ke le ke ile mana le teng nthong ya botjhaba empa ha ra qetelletse re kopane ka mabaka a hore ke makaletse taba ya VIP ka dumela o mpone ke mo bone empa o ile a ikgethela ho ya inka difoto le batho ba bang ke bua le taba e thata haholo ho rarolleha ha ke tsebe na e hloka thuso ya mofuta mang ha ke tsebe na e hloka thuso ya mofuta mang ekare nka fumana keletso e ahang keletso e siko ha ke tsebe na keletso e tswang kae e shebileng mahlako re ohle hore ho tjena o tsebe ho tjena ho etsana tjena le tjena le teng ho tjena hape le tjena le tjena le tjena le tjena le tjena le tjena ke nahana hore ke hlalositse ka bolelele kapa ka bokgutshwane boo e ne ka bang ka teng mme ke a leboha haholo ke a tshepa ke tla fumana mokgwa keletso wa dikeletso hore na ebe ha taba di le ka mokgwa ona motho ha a tswe ka lefe lekgalo e le hore kelello ena e phele hantle hobane ha ihle tsatsing lena ne ke sitwa le ka thusa bakudi fela ho ke ba thuse ka boemo bo bana le bona ntse ba bua mantswe a bohloko hape ha o e ke a o kopa wa tseba ko o etse ho tjena ke a leboha haholo ne ke sa tsebe hore ho bua bo ka ditaba ho ka etsa hore o utlwe o le beterinyana o utlwe ho theoha boima empa ke ntse ke fumana tlhabollo mona mo thweng ke Health Direct ba nthusitse haholo ka jeno ke ile ka bua le bona ne ke sa nahana hore neng ho ka fuwa nna ditlhare nna ntse ke nna tseba ante no taba ena ehlile ya self medication ke engwe ba ileng ba e hlaola haholo ona jwale wena o tloha o subile o nwele ntho tsena tse ka mona kaofela hobane jwale boemo bona ba hao bo hatella sebedisa ditlhare ke tsenana re tlo o thusa ke nne ke ye e le hore hona jwale ke a kgolwa thuso e ntse le teng e ntse ke e fumana ke ya hore ke nne ke ye tabeng tsa ditlhabollo mona mo thweng ke Health Direct ke a leboha haholo ke kwa ke le hole beterenyana ho itse e tlo